rege ne gado nyige muno ni udo ore oikaranite na idwe no gatwarana na idwe na mogakoro mugikara na idwe na njira ya Facebook na njira ya Twitter ona njira ututumira SMS na on 22488 nio igere inyanya ne gweda twabe tudie kirenyaga turariria ohoro wa kindu gegwetwo ithurano cia wamurani na ne gweda twabe tuiguthuke kirenyaga kuria mwandiki witu wa mohoro mundu gwetwo Gachuru ari agitwirethere ni atia kurathie na mbere. John Karemi Kirori 1000 Daniel Karioki Maina 94 votes. Josephat Jero Meano 108 votes. Joel Meano Murage 732 votes. Johnson Waweru Ndege 717 votes. The last one, number 13, is Joseph Mogongasha, who garnered 220 votes. I now have the opportunity to declare James Kamau Morango, who has garnered 3,047 votes, as the flag bearer for Kerwa World nominee for Jubilee ticket. We have 2 more ones remaining, isn't it? Yeah. No celebrations in the hall. Webo ma'am. Jim, nyamazeni. ni mwana wa Kirinyaga kuria kuragithie na mbere magikiugaga ni amakihota na ni magitwika ni makiona tuwabe tucokeria ngatho tondu kwaria ma mundu witwo raia mwana Nichi nyakoretwo na patience nene muno na atire na no kurathie na mbere Kirinyaga reke tuigue nuge nyinge wa kihota na hau. Number 1, Festus Moreithi Gazigo, 62 votes. Eric Karani Geture, 4,132 votes. Benson Kenya Mogo, 173 votes. Job Miano Magondu, 626 votes. Julius Moreithi Monene, 728 votes. Jamret Kevin Mozie, 82 votes. Henry Maina Nyamo, 501 votes. David Kenya Wangui, 3,261 votes. Robert Kaigore Nganga, 137 votes. Patrick Maina Kengoro, 327 votes. I now have the pleasure to declare Eric Karani Geture as the Jubilee Aspirant flag bearer for Motira World. Tim.
Mwambia matoa tulete mic. Last one, Kanyekine won. Our last one is Kanyekine won. There are 10 contestants on Jubilee cricket. And these are our final results. Number 1, Nikasias Wanjoy Munge, 223 votes. Catherine Jerry Maribe, 198 votes. Moses Movie Monene, 2,449 votes. Geoffrey Budia Nyamu, 75 votes. Elizabeth Nyawera Kamami, 863 votes. 863 votes. John Nyaga Waroi. I bet. John Nyaga Warori, 812 votes. Johanna Dana Gesero, 237 votes. Ivan Monene Mwangi, 175 votes. Harrison Mwangi Giria, 3,740. Votes. And now take the opportunity to declare Harrison Mwangi Now, what we are going to hear from the other nominees, like women rep, governor, and the senator. We will only say what their votes, what they have done in Kirinyaga Central, but we are not going to say that they are the flag bearer. The person who is going to declare the flag bearer is the CRO, County Returning Officer. Me and Judge are returning officer of a constituency. You understand? Yes. Very good. For those who have received their results and you feel that you need a copy. Ni mwena wa Kirinyaga kuria turona results kana ciumiriro cia aria oikia wa kura uria cihana na tukerwo ni wega twina mundu gwitwo wakiri tondu ni aramenya aingi aria maragika ati ku na tukerwo ati aingi aria marariho matiracoka incumbents aingi o matiracoka ni tuko tugithie Narok kuria nderwo ithurano ni cigukoretwo citanjiriirie wega muno ko mwena wa Narok no andu ni makirikuo no ithurano citikwanjiriirie hau ni hau kabere alia andu mekwiyumiritie tene rucine na ni kuma na hitilafu igire ithatu guo tondu gutiuma na material gutiu andu matigokete maundu megie ithurano matikwanjiriirie nao ni tuko tugikinyitanira na oketugwe uria gukuhanaga tukinyire guku tweteire mathanduku ni meguka na matiukite ona andu aria marugamire gutiri mundu ukinyete ona umwe. Saizi wanatuambia tungoje wanao ambaye hatujui kama ni sawa, wanasema mihuri na undo hapa locally ambaye hatujui itakuwa na implication gani kwa kupigia kura, kwa sababu tulifikiri kila kitu inamaliziwa Nairobi. So bado tunashangaa chama chetu sijui kinatupeleka aje. Today again we are told the stamp is not there. Sijui the rubber stamp. Kwani don't they have a list ile list ya kuangalia what do you call that the nini to
verify the essentials. Alafu imesemekana Sasa sehemu zingine saizi zinapiga kura. Hapa town inasemekana hatuna rubber stamp. Hapa ndio voters wako wengi thousands. Tunakaa tu and nobody is explaining to us what the problem is. Na no tumwire ati andikitwa mohoro me kundu kou na maratwira ati ithurano citire cirajiriria muno ucio nitukorwo tukinyitana nao o tugithia na mbere no tutanaikiria hau kabere ni gukoretwo da muhe uhoro wa murata wako witagwo Devani na Devani waigira ngari-ini yake akwiraga kama passenger ti uhoro ati ni ukie ni uhingurire glove compartment no ongereire AC ati riu ona ni urenda guthikiria nyimbo iria we urenda na niguo turona mweshimu akonyu thiini wa ciama ici na to Jubilee yo ika no turona atiriri inyuothe murero atiriri kama passenger na we ndugituikite passenger kahinda kanene muno kuona ni muno kahinda kenene no tukuga atiriri gutira tukibulema party leaders ona iginya no ginya na ithu tubulema Telugera kiama ya Jubilee to maybe the party leader is Uhuru Muigai Kenyatta. Are you saying maybe or is that maybe? He is actually Uhuru Muigai Kenyatta. Na tulina munini wake wetu. Kana adhuriro kana ne adhuriro. Hautaranyitana. Party leader ne adhuriro wa Jubilee. Party leader de facto. Ewe doke wa. Oh, not de jure. Not de facto. Not de jure. De facto. Okay. Dagweciria tugia na ndero kirenyaga na ku mundu ne ndathi gwecio enda kwariria andu atwaririe ketoigwe ne results ketoigwe horo wa results icio Different copy. What of this women? This position for women. Okay. Ground rules. We continue observing our ground rules. Women rep. We earned 4 aspirants of these seats. And the following are the results of the women reps. The votes they have garnered in Kirinyaga Central. Number 1, Anne Wangeshi Gadenji, 4,794 votes. Rose Kodye Mogosho, 910 votes. Winnie Karemi Jogona, 6,605 votes. Purity Wangoi Gerete has garnered 28,008 votes. Purity Wangoi Gerete has garnered 28,028 votes as a women rep aspirant in Kirinyaga Central. I repeat again that we are not declaring them as either of them as the flag bearer or the Jubilee ticket. This one will be done at the county level by the CRO. Let's remain silence for us to finish the compiling the last one. That is for the senator. The MP will be the last one, and we have to declare him or her as a flag bearer. Quando aqui nem era mais como cadeira.
No matokeo turagithikiriria kuma kuria kundu gugwitwo Kirinyaga na mwakeigua Kirinyaga nditiria ikuo ni ati andu aingi aria mekuo incumbent Nderitu ni mahatwo na muthuri mwata kwa ndigo tidake mugweta kwa ihinda riri ona kedero ahetokete mo ahetokete kuhituka kwa twikate mundu uria hihi ungihonoka ciarera ni senator senator wa Kirinyaga no thambu tukurora no tukigua ona ko twakirwo horo wa Kirinyaga Michael acio tu no cia Kirinyaga noti ciothe cia county ti county ngima ni tuko tukito gikigua ule kurathi tuigwe macaria kuma mwana wa Kirinyaga waliokuwa wamepanga foleni haya sawa Kirinyaga Central aspirants for the position of senator. The aspirants were 7 of them, and these are the results or the votes that they garnered in Kirinyaga Central. Number 1, Harrison Moreithi Geshera, 3,028 votes. Daniel Dixon Karava, 20,154 votes. James Karemi Karob, I repeat, Daniel Dixon Karava, 20,154 votes. James Karemi Karobio, 2,419 votes. 2,419 votes. Kadegi Kabuge, Kebugi Kadegi, 558 votes. Charles Kebiro Rumbenson, 10,852 votes. 10,852 votes. Joseph Mwaneki Moshera, 2,392 votes. 1,187 votes. Once again, I remind you that we are not here to declare the flag bearer for the senator seat. It will be done by the CRO at the county level. Now we will be a bit patient for a while. We do the final touches on the MP for Kirinyaga constituency, and then we announce. Just give us like 5 minutes or so. We will be done. You want to shoot? You shoot. And you suggest and forward. Ni tuguthi na mbere tukimumenyithagia uria kurathie Kirinyaga na to Kirinyaga tu tuguthi na mbere tukimumenyithagia uria kurathie kundu guothe kuria ithurano ici cia wamurani irathie na mbere tukimwiraga uria kuhana na turia tuona ati mwena wa Narok gutire kuranjiriria uhoro ucio nduri uranjiriria mwena wa Kiambu kuria gwe kumwe kukianjiririe no gwe kumwe turaigwa kuma na ngwe no tukorwo tukiaraniria na ndiki aitu a mohoro o tugithiaga na mbere na mweshimua o turia
tukuga tutanaba guthi mwena wa Kirinyaga ni ati turakiona inyo mwe passengers na ati ni twikite passenger kahinda kanene ndio ndigo tukarege ndio rani ndio code police maker no rigore agwenda kuga nete bwe yentro na excitement ile ho ya primaries na tugeciria hiyo na do they also want to participate na democratic process ya kiama ndio gaikiga taithio na ikuru rucio ko wako kuri kivumbi kinene muno Njenga tondu mathanduku riu ndio magakoma ri kuria na ikuru makedistribute onaku riu tukiuge ni it's a hotbed magaki riu matigo ikinya ringi utuko riu tutirigi tondu riu turetikira democracy no reset tukauga atiriri tutingi blame uri uri iguru mutongoria akiama tondu na ithuĩ enyewe ri turi na responsibility ya guthondeka kiama na riu ingĩthura ndongoria riu ni tukundo riu naho ndongoria na icio ni cienda nayo kuma gutindĩkwo riu tugakiuga hĩndĩ ĩno kĩrarũga tũrathure na nomination ya mbere riu tani kwanza gũitĩtwo maratathi mũno kwanza hari mada mutumia ule hau turarugamania nake athiete akaita maratathi akauga nini tondu ni ndaga sympathy votes riu tugakiuga ciatha icio nicio urona riu andu ni marathie makenda guthikiriria policies in fact na igotike kaida kumwira tondu ni horo wari muru muno handu ha guthie ginya borithi athitange athire public agithie media station akiuga ate nini ndaitire maratathi na ndio aipeketire utokio kuri na excitement you nao wanaishi no maragithie tondu ndoko na Ivasha tondu makire marona ni maheni na ni mundu renda sympathy tondu ni amenyerio riorio haha by the way riorio ni mundu gwetwo Gracie Wanjiru tugirwa thini wa Facebook he mundu gwetwo Gracie Wanjiru na rori atiriri hi Mike ask Ndegwa Godiro during nomination in Naivasha on Friday he sent his supporters to campaign against Jane Kihara and gave wrong information about her to an extent of his brother being arrested. Iri kwa wana niko gwada kuwa Njenga Mr. Njenga tondu athire hare ngari yakwa yathire ari na those who are purported to be my supporters agithie makituka na makona maratathi make maramu implicate na maundu makudimifim alicoka agituma andu ake tondu niguo ndacokire kuigua makihura aria mari ngari-ini makiruta nginya umwe magego it was so serious riu bado hamathi ma investigate mamenye kane tondu ciaca ici cia kira ndu itiagaga ikwa na reference nyingi cia ite to cia kire atia no riu andu maragithie magicofa makimenya no aitire no ekire ate na riu twa report na borithi no riu athire public na handu hakura ka borithi inyite watho atumire andu ake nginya mwari nginya na pistol uri ungi magithie na ichuma njiru muno makihura andu acio nginya my brother magicoka magithio nao koguo urenda kuga ati siasa cia duthurano iriokuo no andu ana Ivasha tondu ni moe ni ngoretwo ndi mundu wa thayu ona ni ihinda riu ndirara kunyita njuge ati ni uru muno tondu mutumia ucio honambo tuturire turugamite nake no akoretwo agisik sympathy force all along wada hira maratathi macio akireni akenda ku ona akathira riuka kerandu ati riu ndirarugama ndeherire ithanduku-ini na noguo tukuigua akiri agitwira haha ni wagire guthi tribunal weru mbere ya guthi tribunal arera andu akwa no nyite andu akwira andu akwa ithanduku-ini biu na ni njui ni murugamite nani na muthio na mbere na kurugama nani undu ucio ni urathii na mbere ku investigate ni thirikari na ngwiciria watho niguo agirire no ni uru muno Njenga na nigio turera nginya ona kundu agakirita necessary tension ni undu handu ha athikire agienda kwenderia policy ciake tondu riu andu ana Ivasha maregete nani tondu adressa icio ya police no take advantage yo kumwira uhoro ucio ati ni andu akwa manyenda the policies tondu ihinda riu ni rikiro nikirona kuri na excitement nene muno primaries because riu andu ni mohegete ni marenda guthikiria atongoria ao no maiko tutanathoma thini wa tweets ri ni ndio tende na meciria mugaru ni ndio tare excitement ndio na tare candidates ni ingi muno tondu no igua ni ndamakate Kirinyaga wenda kunjira mena makiria ma 7 ara maragumire ku vote primaries thini wa primaries iyo ni turnout very surprising
ni ndo tari more than 100% kama kwa mena tutagiri cigana Kirinyaga Central tinene muno kundu kuria kwina population itimwea ese ni Kirinyaga Agumo Mutira constituencies ni kuria ndo iki Mwea ni kuria ndo iki Gurubani wena wa Mwea no gukune Kirinyaga Central kuria gukoretwo kwa mundu MPO etagwa Gachoki Gitari iyo 70 kuone kataka kumerite about 80,000 registered voters. Asha ni damu ikira mathafu. Yukake. It's about 62,000. Oh 62,000. 62,100. Yano ikora reasonable. No ere turnout. Though my country on atare ne candidate. Igwa MCA ne mugwaja. Igwa ne Center ne mugwaja. Mugwaja. Kaigwa omundu na ande wa rep. Na rukire kire hone aterere. Etondo omundu ni araumeria. Riu Michael na kire kitu pati kuyoria ni aterere. Kungituika ningi nominations ciage kioria ri hatuike ng'ania no waheo tigiti ri aya ngina ri ni makaimira ciona makari vote capacity ya kumobilize andũ ri kana IBC ri kugathia atia tondu ucio kiu nikio kioria riu ni wa gweta kirege kwite mburi tatha kariu joe Kirinyaga Central no ya Honorable Karaba no ne amuthi murata kwa itagwa JK Karubio Karimi ando akaraba maraumirije 20,000 yes ando akarimi akamira 2,500 Karimi angetuika ni akua ora no wegothie na mbere kinya kwa muthuri utagwo Kibiro Kibiro aumeria ando 10,000 aumiria ando 10,000 semana na ma 50 koguo kungituika Karubio ni acinda ando 3,000 matakaumira ni kwage na apasi yes kungakoro ahota na njira tari ya kiboto ona hota na njira ya kiboto matika umira tondu the excitement no gurauga matiumire tene ndo wako enda kiama ni mundu wa maratu na mundu wao maratu na mundu wao ni personalize marauga tiriri kamwe niko kambaga iro na kare ndongo nikero na maumirite ogumamirite kogo aikoro Karaba honda gakora thini wa ballot paper ballot box andu a mirongo iri mateka mirongo kuna possibility riu aiko hinde Karaba no athamire kiama kingi anangina kana independent gutika corona excitement in incumbency matika corona excitement no mangika independent no matika corona that excitement ya idea juru ya kunina ciama it was a bad idea tondu no tunyeto yori atiriri tana utieno na rema takathuro ika reflect atia come 8 of others in 50 plus 1%. No yeto yori ika reflect atia then the end result here the presidential elections nikero na atiriri gaka nikanyo erire ndukanyo erire kwa wakorwa tutikabota kugana 50 plus 1% ni ndo discontentment kwaga kuigeria kwa ndo ni kuroneka ona turaha maiko no tugutie tugikagia ciuria tone njoe tukambira kugiririo tukirwo mara maito no mathira nita taru kwina rumors iratwika ati kwina mbeca ikoretwo ikiheo candidates hiyo kana kwanyu kwina maundu mamwe ta macio na muno ni tutho wa muthamaki ati nita kuri mahinya mange marathie na mbere eni itondo riri ukona ona koro muthuri uyu arauga ni excitement ukona ta kuri na guoko kungi makiria ma riu kariga ati tondu niki kirathie na mbere wakiri uguni kira kirathie na mbere tutoi gigakana gakorwo kuo mweri wenana wori kiuria kiri andu matarerwa kana kira matarenda kuria kira matarenda kuria na ore matarenda kuigua no ithi ni tukwaria kwa kuigua igwe tondu kwa tiriri jigua ye matuna ndithi kwa iki kwa mmoja gukiura na kwa mwari gukiura kwa mukiri korire tene na tucoka tugia tiriri nigetha cira wa central ire ya central province ndugatirike barota cira wa kirimo nekenda tuciaru cikiate athuri maikarire jumwa muthenya kibiri bale roro na thini wa central province di timboronero aramiona itirongoreirie elections cia 2017 irongoreirie elections cia 2022 tondu inyu ruri rwa Gikuyu ni mweranire twethathire wa kuria mwina ciiraniro mweranire mwina ngirimiti mwendikanire mwina thire wene wa kuriba na kwira gwa tiriri kuria thire ni gwika atia ni kuriba nego coka kwirwa atiriri thire wa munyoni uribagirwo ki munyoni munyoni
Koguo tutigeterere ati ukari ate tigetuita gutari riri no nikio ndenda ukuria atiriri urio hau nikio hihi turakiona atiriri na nikio uria kiragiuka muno nikio turona ati andu marenda kuruga ngero igiri na rita rimwe correct uruge ngero ya 2017 na ngero ya 2022 ongere gucundireria riri thini wa Central Province muthenya wa muthi tureka elections igiri at the same time ni tureka elections ya 2017 o ire oitarira igwe gikirirwa emphasis muno nginya ni our elected leaders that the election ya 2022 nikio maraingatwo nikio rona atiriri mundu aramenyeka ndakabota kunenganiria marathon ino relay no ya 2022 mundu ndakabota kutengeria relay ya 2022 nigikwa jana tapia nikio rona ati weherie kiruru nikio rona kwina ditimurano thini wa Central Province aikoro ndamenya Dr. Kibisho ndakabota kubena gutengera relay we toka inje aikoro ndere kwa guthiro na no nginya korwo ibari 2022 mweshimiwa aikoro ndamenya ndakabota gutengera ibenya riu una kwa inje na nikio naigua atiriri kwina mbeca cicenjanitie moko tutikwenda gutinda tukiga mbeca ciumete kwe ngetha tutikora tutagutinda ukigweta andu tutikwenda haro iguri no riu andu ni matuike makwiyuga na andu magie na ugi tawa nyamu yathi no kiririria tawa ndutura ni gukirikania kirio tubomagira gitwiraga atiriri nena ndagitari ndono kia baba ni kwaja horo ucio wa ngero igiri kurugu ate tari ngirora ri tari wa mbere ni nyume na kiuria kinene muno atiriri capacity ya Jubilee headquarters na ndo no wega mugatunyitaga tutiuragia ciuria ici to wa kenya muno guti mundu koragwo tutumite kuria ciuria ici ni uria tuna mwandiki twa mohoro maiko akiuga ati uria gavana Kabogo igate ni arathire thukuru na ni agwetwo haha netwo thikani Kiambuhai ati arakora mheshimiwa Ferdinand Waititu na turenda gukira muthuriti Waititu akorwo ni wa riu ni gukirire no utwaranirie kana akurarike itwa mohoro ati ndirona Jubilee headquarters ehotete kwaria uhoro ucio wega akorwo maiko kwina kundu kwa na mihuri na maratathire na marakorirwo ri na muthuriti gavana Kabogo arauga ni aramukorire ri akome ngoire ndeto icio tutire turamenya arbitration yake makia Jubilee kana ina capacity ya gutwa cira ucio no ndomo urugika kefishoni atiriri turihe no ria wakiri ageria kuga oiga kwena thire kana warirwo ni mundu ka warirwo ni ruriri ati no tukariha no ndeuria atiriri maiko na ni kiuria kihana tari kia fitina tukikariha no thire wage kuigana kurihika no turihite tukariha nginya na ndira no twariha na hii mundu akaguthurwo nitukerwo atiriri muracio motatira kana tukerwo ni kiara giothonia ati ni undu maundu akaragia bwana paneno itu Michael Jeka na mheshimiwa brother Guthero na wakiri ni ati twatwirwo taburi ikoragwo ihingiritwo gicegu ihinguragirwo ri ikwendwo ni mwene shafi na igacokio ikwendwo cingigicokio tha mugwanja na ikanywe mai ri igacona munyurire yake mwene rigi ni ne jigua ngoro-ini yakora ni ndiaragia ta Kibisho na ndiagithite cukuru kuria Meru wakiri atiare for muthi wendo ri handu wetirwo mucemanio giciko views otra ndo betagwo governance matatwitaga thini wake ndetagwo public participation meda ukala wajikuru utarauria kiuria igwa nigugira kugurirwo rithuri ndage tuna hatu tuna tumainire na tunyurure akahura ruhi ndona utando makomenya ni matingene ngero na ngirithano njwe tondu ni ndigi kiguri kari tondu itu mitiganite ri derito ugu wakiri we ndu wa bata muno na undu cio no makost kinya giti ona ria mari leadership tondu jenga reke ngurie kiuria no amenya mheshimiwa uyu murata itudegwa Guthero ndagakorwo akina rwimbo rwa Njiro ithu itanya ritu ni waihura no neroneka ni urendwo ni andu no to ndaina rwimbo rwa waihura nigetha rucinki na rwa waihura ri kana restaurant rwa waihura ri uyu tukamurenga nikiri wakinya mbeca ikineano ndiritu mbeca irano kuma kundu gutiganite nigetha ifefe andu are million 20 million 30 na handu nari cigura wiri higo ya kinganga ndiritu na gucokera hana utukana no ndeigwa andu makiuga ni makenetio ni nywi muno Njenga kimuri-ini na nditwa ihura program yaku yake na kinganga njuge atire bwana Michael Njenga ni undu rikie muno ati mbeca bati gukorwo igiteithia Wanjikuyu kana waithiageni kana waithiero ri iranengerwo individual nigetha igakinyaniria matanya mau no tuge undu umwe rucio ni rwa mwathani haria hahiuka tawe kama undu bwana Njenga na haria ungithondeka ni hamale ungikomu anajiraga na githungu njoke ndaure tondu ona ningireo senior council wari hatugaga atiriri today is the tomorrow you are worried about yesterday
Today is the tomorrow you are worried about yesterday. Kwa agikorwo mutiro ndurekire muthenya wa ira na umuthe ni ukire ri hana mundu uri njera hena scenario na rito hena scenario uyu ni a milioni 5 Equity nera na mori milioni 5 Equity no kuri hana miaka igana 5 etagwo mori ya kaiafa nake wakiri njiro ri ni ahigwo miaka 5 kundu gwitagwo kamiti tondu itumitiganite no igwo ni aria milioni 5 no ni arariha nake ari kamiti miaka 5 difference ya wakiri njiro na muheshimi wa Ndegwa ri tondu ene ara access mutimia no mahinda mara mahitukira hari the only privilege he has access to his spouse. Ero tawe ore kamite thini no mahira maramuriro nyueri tondu ndari value adire muturire-ini wake na milioni 5 nene aragirika mahira no marahituka kuri higiritwo kamite na ithuĩ athurani haha ri tondu na mundu ahurwo ndikari tunona nyimba Citizen TV hari mundu ahurwo ni borithi ta ici kuhurwo na miuthi riu niyo nja ainuke ndagathu kumira milioni ya borora ndagathu kumira mutimia wa kirinjiro ukiroga mahali akwanira ngaderitu mwende itu ni mwega na nderitu ria kaingiro wingire ngari-ini yake njiro uguo aikare uguo kuo uguo kama passenger kama passenger wego jaba kwanza ikagia maitho guona ne tuho nderitu ga tuho no akafogo itukia ngari na hongerera namba 5 no njirio kuguru mwana waku ndariaga ni tutige ku mortgage we should not be mortgaged the little like tuge na public participation told of you no ndo matikatwe buri higire kiugo-ini koguo andu mako na inyuĩ nĩ inyuĩ mũrakĩrwo atĩrĩrĩ o inyuĩ mũrĩ ateti inyuĩ nĩ inyuĩ mũrahingira andũ kiugo-inĩ gĩkĩ na nĩ mũno kiugo kĩa meciria mũkamahinga meciria atĩ mũndũ ũyũ ndareciria ũndũ ũngĩ wauga ta rĩu nĩ ũrona mbica iria ciĩ Homa Bay wera mũndũ uma na woe mathĩgĩ tondũ we nĩ warega gũthurwo andũ tondu akiugo kiria turauga kia meciria kumohari makaumira na mathige riu inyuĩ ateti nĩ inyuĩ gwiciria jenga haria ndingiuga ri na gucokera na thira wa kuriha gucokerete ri wathireke tuge siasa ri dynamics ya siasa no intasia maburi ba Afrika ni turete kindu kiene hivi maundu ungiota maciru no nginya magi ni undu wa stability ya bururi nake tondu riu ngirora ugia ati ya bururi kana ya mundu nginya bururi tondu thire kithire turari horo wa riri ndio ndio adikana hado haria kama ai kana hado wena thina ndio ona ti uguo no tuge atiriri turari kurigana Jubilee kurigana na uguo hiana ri tariu tunyitanite riu na aria turaigire no turuterera hamwe ko aria ngena makanyitana na marekati Jubilee ni gakora ko 2022 it is yes in fact the government ungirora andu aria marage tari ungirora munene wa bururi na munini ri njire ciria ni ndarora ri they also very keen gurania Jubilee democracy so that gurania Jubilee na PNU na NAK Mwenge na TNA niriku na nikigatuma survive up to 2022 njire ciria ni tondu riri demo uguo na tukiuga hahora kana ni ndu wa ciraniro na matire sisi bona ri ni ndeciria ri na ni gucokera ringi ri the excitement that people have about these primaries now they will try to resolve those mysteries of party primaries and all that geci ya riu tondu ni akinya riu also public participation riu ni makorera kwenige mauya atiriri niki kiratuma turuwe why are we having all this niki kiratuma na ni debes ciakwa ngithie through primaries I should also be party to the decision ndeti mweshimwe ri ndwa kurikana handu kaudi uramaka muno na ni urarega gutwira nire ciria atiriri gitumi kiri gatuma Jubilee survive 2022 ni undu wa ciraniro iria tweranire na thire twiraga ni twaida ni tukariba nikyo gatuma Jubilee survive 2022 yes no ndio ria atiriri Jubilee survive 2022 umenye Jubilee ona soka thirikari ni 2017 megukora in power for 10 years nima na twara twa mabatha tukorwa twara twa mabatha gutiko mokange ciarwa gatie kare kangenda kana tiba atinamokaga tuciara kwa tweri kangu no tutiganie na ndaka igire kana o mimera-ini mimera-ini kogo aikora twara twa mabatha ni twaciarwa ri tuciara kwa tweri kogo twena twara twa mabatha twetagwa Uhuru Ruto niguo ndienda kweria atiriri ngurani ya Jubilee Uhuru Ruto twitona twa mabatha na kara gaciara gwanda gutwika ati kamune gaciara kau kangine gatigwa igakorwo eriku tu gutika na kamwe ka mabatha kangi karanda mieri kenda kau kangi ikara mieri 10 rema tuciara gwalika rimwe ithwe twakuba miaka 10
ucoke twire tukuongererea ingi 10 miaka 40 in the presidency. Yes. Kai kana kamwe gekuonga miaka igana. Politics is also self-interest. Uti dentro akolu netularia wa Jubilee. Ndegera tetwikete tondu ni athi miaka 10 kana miaka 5 inegere ari angi. Utakire nyina wole ndiraria horo wa ciana cia mabatha ndinari horo wa kiama kia Jubilee kunengereria power theoria atiriri kana kamute thiini wa karonga nyina wa Jubilee gekumwanga miaka igana kana kangikongire miaka 10 gaka konge miaka 20 yako yoiko out gukio acha point ile wakiri ndakuga wa mwasimu reke tume twaburukia hanini ri deputy president ya ukorwa wathani-ini ari as a deputy for 10 years. Yes. Acoke ningi kungigagithio uguo no macio ni matanya mandu no menya gukirwo ti kunengerwo na guthekio ti kwendwo na ni ciaraga uri mwene ikairie na maithori make hana maithori make no momago maitho mamwe na magego kenisi gike githingaga mundu ageteka keni no kirira no kiuza ngwire ndu uyu bwana mweshimiwa uria muthuri umugathe witagwo wa Kirinjiro no twana kigo kiu gyaku handu witagwo mweshimiwa no koragwo na marorori botia twabe tuthikirijaga tondu dire ndoro ucio urire ketho twabe tuthikirijaga tuigue makinyetie ha uhoro wa gutakura Kirinyaga tuone uria makinyetie haria makinyetie uhoro wa kura of Parliament nominee on Jubilee ticket. We earned 8 aspirants for the Jubilee ticket, and here are the results. Number 1, Lashoki Francis Karemi, 5,165 votes. Getare Josephat Morigo, 761 votes. Morage Joseph Maina, 1,451 votes. Morioki Lawrence Kamanda, 8,014 votes. Mwai John Kavue, 11,297 votes. Ngige Samuel Geshoya, 1,748 votes. Ngoni Beth Wambura, 894 votes. Wambogo John Monene, 11,442 votes. I now declare Remember, we are even not praying. We have even not known whether we have declared. I now declare Wambogo John Monene as the flag bearer for Jubilee ticket after gaining 11,432 votes. You can come and now take photos. And as you pray, I'm only sending a special request. A special request. Remember to pray for my team that has been spending sleepless nights in this hall to ensure that we have a credible election. I want to tell you that these materials, we received them at Listen, when you are waiting for these materials, some of us were even facing here because of hunger. We stayed up to 2 a.m.
They came, we inspected, there was a zero in the vehicle, so the materials were not tampered with. It is me who broke the zero, and I even have it even today. So please pray for us. Okay. Nekwenda tweke atiriri kindu kia mbere tucokerie Ngai ngatho uguo niguo gwakihana Kirinyaga na no nyende o hanini tu twariririe uhoro wegie uguo twaigua results icio ukaigua atiriri ati mundu umwe ena taru wa mwena wa senator athuro ni andu 22,420 wacoka ukaigua nyingi mundu umwe wa MP athuro ni andu 10,000 ukarigua atiriri andu aya ari mathabu marahitanira ni atia kurathie kwanyu bwana wakiri ni mai mathabu ni mugwita ndagitari na musoka mwite professor etoko olewa 56 Gashie Dominic atwire maroranira kutondu discrepancies ni nene muno aikorwa karabara ari na 20,000 votes kana kalime mo na 22,000 votes and also maraikiri karabano maraikiri MP oyo why is the discrepancy and then the question is this credence ever ni ko itari credence ite na credence this is MP kana ya Senate tado na kirikero no kora gikeuria discrepancy discrepancy tesu so dwanji korera umire kabogorera umire wikiria karaba no ara umire kwikiria MP na irathura go the same no na tura utonne jo maikoto koto kikiria ri ndinapatana uige wa candidate niguo rareta na ndika kama ikono correct todo ogora tadu hau wandikane ati hena candidate ta umwe wena ngiri 8 ngiri 11 riu assume maiko umwe niwe wahituka aria angi ni maga support kiama kia Jubilee muingi ni ukoimia ndirathoma kuringana mathabu njikite statistics all the way from first degree, second degree, third degree. Statistically speaking, there's what the statistics. They have that, of course. Dogika, only why degree administration do what the statistics. Now Kenya PhD do advanced statistics. What are you do homosexuality, heterosexuality, autocoloniality, multicoloniality. So. Wakati vinye mwana ule ugia gefaint tondo ale na kimenyo gura kugate bwana ihura tugena na kindu gitagwo thi hari kindu gitagwo regression to compare karimwe ungeheria kwa muhano hari nyamu itagwo controlled experiment na kurekereria uguo wakiri ndegwa jiru na waihura na mheshimiwa wongorora vote icire gwika mathabu yari ici tirakinya 62 acha ici cia MP ile cima 62 that's what nhodroka ukarigwa atiriri kema vote gete kia senator mainukire Tabe turutie hau matravotire hede imwe ukarigwa tondu mundu araumaga vote no gathie rengi kia kuri kumwe mararuga riu hari mundu muthomu hari mundu muthomu twekaga nyamu hena uici hena possibility kwenda kura irairo ni hongoka njuge atiriri it is evident kuringana statistics tunacio ha bwana Nderitu ni kwenda kwiuria atiriri bwana Njenga ici cioka ugeka kuma mathabu maya na njira huthuri ici kuri tige kinya kura 45,000 ciothe cia the aspirants no cia senator ni cukire 62,100 na ndeya maraikagia 40 at the same time na maraikagio handu hamwe no ukorwo kuri kwina hotekeku kuri mundu aina kura ciake ciari njikire muhuri ikigoithio irebe-ini nigetha itwike hena difference ya kindu 20,000 votes nuko ha no tuge hena uici hari kindu gitagwo standard deviation tutoka mathabu ma statistics is what you call deviation ni nori neuma out of normalcy is what you call abnormal abnormal deviation tondu wogora margin no ihura na ascent na MP ri hawa na kiho kibuke mundu wetwo ndegwa na kaundu mathabu matiraingira no maikotora igatiriri itondu aikorwo mundu aingira gwikia kura araikagiria gavana senator na county MP MCA gwokate cia senator kiaigeha ukira cia MP ona kono iko spoiled vote itikia kura ngirano ira thuku ko eno ita standard division ya twika ona ginya cia women margin of error tumetaga lewina statistics margin of error leo ni beyond what is acceptable na kaje kana mwe harije maundu mamwe tamacio na maikono tulirie kiuria tiriri IBC ri
kiuri ko kiranio kira moragio 2013 na gucia mabati wa tutoke 2017 atiriri ahage korwo thini wa constituency gwathurwo mubunge ahe okura ngiri ratiri toto president ena kura cigana nyina county ena kura cigana toto kana anyita andora muumira ri nando ngirigana rimwe ile cia president ri ile cia governor ri ile cia senator ri no hote wekatari yo the secret yo the irigai kana kure kinya gutuika kura andu mathurire president mathurana guku kungi atakona mundu ingire thini wa polling station athura mundu mwe tradition ya polling station ni wanali tradition ya polling station ya guku gwitu itikinyete that level ati ni no thure mweshimiwa ndegwa guthiro na ya kuthura tondu waikira unekera kwa tradition ni koragwa atiriri you are given the 6 ballot papers yes na ndugikorwo ina choice ona mundu returning officer kana clerk rera kone maratathi ndo yatu wenu athone ku exercise right ya kuthura mundu rera urenda tradition igo kwetirira afika ati no athura mundu umwe waka kuthura uri kogo results aisire no nginya ikorwo ina questions na questions yati mundu ni akizire democratic right yake ya kuthura mundu umwe ya kuthura uri ongi there must be questions on how the votes atirira thuri no nginya twikeria na tutana ikeria ri ni gwenda muno turore uria andu mararia na ithui na uria andu maratwira Mary 102 Kihara Kauga seems like the Tondo South we won't be participating in the voting for 10 ballot boxes are missing, something is wrong. Thank God Jona arugate dalili sikuo na irona ni ate aria othe me iteini mahota kuhagurwo no Wanjiku Wamite arugate Wamite San Harry arugate glad to have Wakili on Kimore today. I love his thinking. Siasa Kenya ni personal property. Kabara dava na kyakauga ni turake na ni uria muramurika ithurano na twahoya ikorwo cia thayo mekuria uplands akauga twi hamwe sana. Santi sana Kamara dava. Pastor Zak arugate ithurano ici ciathie uru anene aciama ici mamenye tutimohera Jubilee egiandikira matiani no cia Pastor Zak tutikero ate ithu turero ni Pastor Zak no marethomithia oria njuru ni Pastor Zak mere joke arugate aroiga loving the program. I'm learning a lot. I'm preparing to go and vote for a good leader. Githunguri Kimure iko juice tu sana. Asante sana. Dino Facebook nifukuria mothio Facebook nifukuria mothio ifukuria mothio ni tugithikuo tugikore mundu wetwo Ken J Murithi kauga Jega with due respect to Degwa Njiro being a lawyer they are the ones who derail the justice that they claim to protect. He was at forefront fighting for Governor Wambora from Embu. Now, how can he claim that this Wanjiko don't know what they want, where else they frustrate Wanjiko when they represent the culprits? Now, Nona how no akiwa no marago fuatona na niwega gucheka gwogu iyo ya Grace voters more very conscious very conscious voter iyo ya Grace ni tuguthomete no tumithome ringi akauga ati hi ask Ndegwa Guthiro during nominations in Naivasha on Friday he sent his supporters to campaign against Jane Kihara and gave the wrong information about her to an extent of his brother being arrested. How new soketia Frank oiga daigwa wakilini amenya memenye ubinafsi umeshagia sana kutokuwa na maendeleo nchini. Tumechochwa na wezi na waomba wa Kenya wachague kwa haki ili tupate viongozi wanaofaa. Margaret Joki Mike, very true about that. We have not seen any big impact to the leadership. Waende tulete wenye wako na minds of Wanjiku Jori arerau unopatie guthii kumarehera ni leaders arauga andu mokire mathie mathure mundu kurehe mundu ure wina meciria ma Wanjiku. John Mwangi akauga hello Kimuri and I and the panel Kimuri hello Kimuri and the panel muingi nduroraga andu aria urathura werwo ni thuti
ona matiroraga ngoro ngora matiroraga ngora nĩ irĩkũ atero nĩ nduti ĩrĩa okorwo nĩ ya Crimson akonde ya rwa mburi ngoro nĩ nduti na nikio twĩ haha Kĩmũrĩ nĩ ũndũ wa kwarĩria nije kora ndikenga ũngĩhe kamweke ndagĩka ĩmwe tu anjĩre atĩrĩrĩ Shem Kĩbue yakoiga atĩ Nderitu Waihũra mwena maiko Gatũndũ South nĩ kwa mũthamaki no kwena fracas nĩ ũndũ wa incumbent Tuju ndangĩhota kũmodisqualify nĩ haro ciake Mũngai Kabue kuma Kanungaga ũtũgwĩka atĩrĩrĩ twambe tũthiĩ tũikĩrie hanini tukorwo na imenyithia cigana ũna cia wonjorithia na tũgĩcoka nĩ tũgũcoka twarĩrĩrie na nĩ tũgũcoka tũrie atĩ Wanjikũ tondũ no igwa Wanjikũ ũrĩa kũratuĩka atĩ Wanjikũ erwo nĩ thuti ona ndaroraga ngora aterwo nĩ thuti ĩrokorwo nĩ ya maratathi ĩrokorwo nĩ ya rũa we ndarenda kũmenya aramenya nĩ ya macini na ndafania ũgira waingĩra ngari kama passenger nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ haha nĩho tũrarora maũndũ megiĩ ithurano cia wamũrani iria irathiĩ kũndũ na kũndũ na tũrĩ na andĩkĩtwo a mohoro arĩa nao me kũndũ na kũndũ nĩtũgũkorwo tũkĩaranĩria nao twĩna mũndũ ũgwĩtwo Monica Kagonie Kiambu Ken wa Kũraya mwena wa Ngong'u Macharia Gacuru Kinyĩrĩ-Nyaga na nĩtũgũkorwo na tũkĩaranĩria na mũndũ ũgwĩtwo Rose Bogua atwerethere kana ithurano na kũrĩa mwena wa Gatũndũ nĩ cianjĩrĩirie kana kũrathiĩ atĩa mwena ũcio nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ ndũrathiĩ hanene.